nzarya. Icya kabiri, ndashaka kuzahura na George Kabushe mubaze impamvu. What to do? Let's think. Niko George we? Yego papa. Harya nugera muri Amerika uzakora iki? Amerika? Icya mbere, nzarya. Icya kabiri, ndashaka kuzahura na George Kabushe mubaze impamvu yantwariye izina. Ariko George, kugira ikigoryi bigeze aho ngaho. Uzi ko buri muntu wese ushatse guhura na perezida ariko yamubona byoroshye. Ariko papa, ni ukubera iki buri gihe ungira injiji? Ntabwo uzi yuko muranyeye kandi ndi umunyabwenge. Sawa George, reka none uranyibukije. Iki? Ubundi igihembwe gitaha gishize wabonye amanota angahe? Ndabaje we George. Kandi wakoze neza ku ishuri? Yego papa. Reka noneho nkwibarize kano kabazo. Okay, mbaza. 10 uteranyije 10 ni kangahe? Ntabwo mbizi. Gicucu ubugoryi bwawe buzakwica. Papa, reka nanjye nkubaze. Ngaho ntacyo mbaza sha mwana wa. Okay papa, ubonye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, wafata iyihe? Urabaza akabazo koroshye nkako sha mwana wa. Cyane rwose nafata 10 miliyoni 10 z'ama. Gicucu, ni ukubera icyo se utatwara yose? Urahanuka mwana wa.